Kada ti sreća svije gnezdo za tebe i decu tvoju, ne misli da će te ona dugo milovati, ni tebe, ni decu tvoju. Protiv svake naše sreće na zemlji koje se neka nevidljiva zavera. Čim se u gnezdu sreće dobro nastaniš i utopliš, najedanput se kroz gnezdo pomanja glava zmije. To je ista ona sreća koju je zmija obećala Evi i Evo. Pomalja se ista ona zmija da pokaže formu tvoje sreće. Naricaše jedna majka na dvoje umrle djece. Bože, zar nemade sažaljenja prema ova dva crvića? A božanski odgovor dođe joj kroz jednog duhovnika. Imade Bog sažaljenja prema tvoja dva crvića, zato ih i uze, majko. Za tebe su oni crvići, a za Boga oni će biti anđelčići. Imade Bog sažaljenja i prema tebi, i baš iz tog sažaljenja i uzeti decu. Jer ti si se suviše bila s decom utopila u gnezdo sreće, a nisi smotrila glavu zmije nad gnezdom. Torba naše zemaljske sreće uvijek je poderana. Što više u tu torbu strpaš, to se više iz nje prosipa. Najneiskusniji u božanskoj mudrosti nose najveće torbe, a mudraci hode bez torbe. Ako se raduješ što kod tebe nije ovaj slučaj, te što tvoja torba ne izgleda poderana, a ti oslušni komandu smrti 1, 2, 3 i ti ćeš se osjetiti na ivici groba u kome će te pritiskivati ne samo zemlja i tvoja prepuna torba sreće koja odvostručava tamu i težinu groba. Što se više širi krug znanja, to se više širi i krug neznanja. Što se više povećava broj želja zadovoljenih, to se više povećava i broj želja nezadovoljenih. Jedini Bog u srazmjeri naše dobrote i čistote može ograničiti krug neznanja i smanjiti broj želja nezadovoljenih. Koliko i koliko je svetih ljudi uzviknulo, otkad tebe poznadoh, Gospode, iščezava mrak neznanja moga i ugasi se plamen želja mojih. Dnevne novosti. Ljudi ubili cara u Rusiji da bi im bilo bolje. Ljudi ubili predsjednika u Poljskoj da bi im bilo bolje. Ljudi ubili 6 ministara u Grčkoj da bi im bilo bolje. Medicina je za posljednja stoljeća učinila slab napredak prema hirurgiji i politička hirurgija izmakla je daleko od političke medicine. Veruje se u amputaciju i amputacija se bezobzirno vrši, no krv lipti iz preostalog organizma i ne može se zaustaviti. U ovome slučaju, kao i obično, sve ubice prevarene su u računu. Ubijeni produžuju da igraju ulogu u društvu, ne manju nego što su igrali pre smrti. To svi vide, to svi osjećaju i svi se trude da zaustave lipteću krv iz društvenog organizma. No istovremeno svi misle i govore o novim amputacijama, o novom sečenju. Neplemeniti se lako odomaćuju na ovom svetu. Plemeniti su se uvek osjećali u ovome svetu kao stranci i prolaznici. Neplemeniti traže i kažu, nalaze svoje poreklo u bunjištu i oboru oko kuće, zato sravnjujući ono iz čega su i ono što su, postaju gordi zbog svog čovečanskog lika i obraza. Plemeniti traže i nalaze svoje poreklo daleko nad zvezdanim plamenovima u razumu nedostižnom i svetosti neiskazanoj. Zato postaju smireni i žalosni, jer se vide veoma udaljeni od lika i obraza Božijeg. Plemenitom ne zadaje mnogo muke pitanje, kome je stvorio? Za njega bi mogla postojati samo jedna alternativa, ili Bog ili ja, jer sve ostalo
on gleda oko sebe kao nerazumnije i od Boga i od sebe samog. Pa kako on zna da on sam sebe nije stvorio? To ne preostaje niko. Ne samo u ovoj vasioni, nego i u stotine ovakvih vasiona. Ko bi se mogao nazvati stvoriteljem njega osim Boga jedinoga? A ne plemeniti zavrću i uvrću pitanje i traže svoje poreklo u punjištu i oboru oko kuće, samo da se ne bi imali koga bojati ili koga stideti i da bi se imali čime hvaliti. Više zna jedan neuk seljak nego što to učen varošanin može pretpostaviti. Bog ga uči. Manje zna jedan učen varošanin nego što jedan neuk seljak može pretpostaviti. Oholost smanjuje njegovo znanje. Uči što hoćeš i znaj što možeš, ali jedno ne smeš ne znati, da je uvek dragocenije dobro vladanje nego mnogo znanje. Mnogo znalica u robijaškom gunju izaziva prezrenje, a neznalica u robijaškom gunju izaziva sažaljenje. Kad se čuje o nekom učenom čoveku da je učinio neko zlo delo, na svim usnama lebdi isto pitanje: kako je taj mogao znati bezbroj stvari, a dve glavne nije mogao naučiti? Bojati se Boga i čestvovati ljude. Uči što hoćeš i znaj što možeš, ali jedno ne smeš naučiti: na zloupotrebiti svoje znanje, koliko je i koliko puta rečeno, bolje i ne znati nego znati pa zloupotrebiti. Ceo jedan svet može se smestiti u jedno oko, a 3 sveta u jedan razum. 2 oka vide isto što i jedno, i 1000 očiju vide isto što i jedno. Oko je oko za jedan svet, razum je oko za 3 sveta. Oko je svedok fakata, razum je svedok fakata, zakona i istine. Kada 2 oka vide isto što i jedno oko, zašto se 2 razuma svađaju oko jedne istine? Zato što je razum nesravnjeno osjetljivije ogledalo nego oko. Te kada se i najmanje zamagli, u njemu se jedva više šta da ogledati nego u oku telesnom. U zamagljenom ogledalu razuma, zamagljenom od zlobe i greha, mogu se ogledati samo fakta kao i u oku telesnom. No zamagljen razum može prevući maglom i oko telesno. Tada se fakta predstavljaju krivim u oba ta oka, i u razumu i oku, kao krivim ogledalima. I najgori čovek mora se 3 puta u životu setiti Boga, kada vidi pravednika da strada zbog njegove krivice, kada on sam strada zbog tuđe krivice i kada mu dođe čas smrti. 3 puta u životu mora se zaplakati i najtvrđi grešnik, kada ga gonjena od ljudi kao divljeg zvera pomiluje majčina ruka, kada ga bolesna i osamljena poseti njegov protivnik donoseći mu darove i oproštaj, i kada mu na samrti sveštenik kaže: ne boj se, Božja milost je veća od tvojih grehova. Tri puta čovek liči sam sebi na Boga. Kada mu se rodi sin, kada shvati i usvoji Hrista i kada se pomiri sa svojim stradanjem za pravdu. Od blata je i tvoje srce, od blata je i papir, na kome je ispisano evanđelje. Po jednom i po drugom blatu pisao je Duh životvorni. Zato jedno pismo korespondira drugom, jedno lomi pečate na drugom, jedno tumači drugo. Kada svet jedno sagori svojom strašću i drugo je u opasnosti od požara. Od Boga nas ne dvoji istina nego laž,
i samo laž. Reći da nas istina dvoji od Boga znači isto što i reći da nas Bog dvoji od Boga. Lažne misli i lažne reči, lažni osjećaji i lažna hotenja. To je suma laži koja nas vodi ka nebiću, iluziji i bogoodrečenju. Sa tvoga puta, rasputa, avaj, nema povraćaja bez velikog zemljotresa u životu čovekovom. Kada čovek pada slep na zemlju kao savle i kada ga Bog podiže iz prašine i nemoći i otvara mu oči za obratni put.